Jarko, Dobro vam jutro želim. Evo i drugog susreta nakon par godina, odnosno nakon moje pauze. Jorka opet viđam, vidjeli smo se do duše prije 2 godine, on se ništa nije promijenio. Čini mi se isti ili se ja slabo sjećam. Kada nisu prošle 2 godine. Jarko, vamo da vidiš. Jork, pusti ga. Jork, na, dođi vamo. Sad će on za mjesec i 7 dana 9 godina. 9 godina? Da. Boga mi se lipo drži. A, Malo je krupniji, je li tako? je, malo je krupniji. Šta je razlog? Ima on malo problema sa kukovima. A s kukovima, da. Zadnji kukovi. Malo padaju, nekad šape malo. Znaš, ne smije se trče sa njom, znaš, to. Dobro, ali vas dvojica ste prsti nokat. Ne znam jesam li vas jedanput vidio bez njega. Jorkić, kako je Jork? To se, kako se zove to, ti plazmatični kukovi, već sam više puta sreo to kod pasa i to različiti raca. Ko vam veterinar, jeste zadovoljni njime? Ovdje. Znači onda i ne samo da ne trči, vjerovatno i ne pliva, ne smije ni plivati, jel tako? Pliva. Je li mu plivanje terapija ili? Terapija. Bravo. Viš kako je on Prekrasan je, stvarno je prekrasan. A ja se ispričavam, je li čača on, jel ima kakve dice ili? Nema je. Nema još. Nema. Ajme, šta sam lip. Ome, šta sam lip. Šta sam tip. Nema, I- ima dlaku, onu vrhunsku. Je. A viš koja je to? A trebalo je ranije. Sjećam se susreta sa jednom gospođom koja je isto imala njemačkog ovčara, ali je imao interesantnu crvenkastu dlaku. I ona je rekla da je to postigla baš karotom. Da mu daje karotu, baš ima crvenkastu dlaku. Neobičajeno za njemačkog ovčara. Žumanjak. A žumanjak je za sjaj dlaku. Onda on dobije malo u tamniju. I vi ovako napravite džir do Marjana i nazad, jel tako? A ne može do Marjana. Ne može više. Teško. Teško, da. A viš ti koja je to lipa dlaka, a? Ma je, Cilija, glava mu je super. Glava mu je glava. Ne bi nikad rekao da je toliko star. Ma odličan je, baš je odličan. A, Odličan je, on super. ti ima 40 puta BOB, Što to znači? to ti je demonstrative breed, najljepši u Evropi. A, bravo. Znači izložben je pas. Izložben. I plus Bravo. ima oko 55 puta ima caci. Bravo, To je vrhunsko, iznad. bravo. A to je nešto iznad, vidiš ti koja je to lipa glava. A otac mu je bio 3. u svijetu. Bravo. Ma nema, vrhunska klasa. Je. Mater mu je 2 puta prvakinja Evrope. Sa 5,5 godina i 7,5 godina. Bravo. Znaš koja je to klasa? To je, znači, vrhunskog porijekla. Jork lipi. Sad ćemo ga malo fotografirati.